hoje. Peço pra quem estiver chegando, deixe um like, não vai custar nada. Participe da comunidade Discord, do TikTok. E quem quiser, galera, apoie o canal aí, por favor, é muito importante. E principalmente a galera do YouTube aí, deixe um like, não vai custar nada. Bom, galera, hoje nós vamos continuar as aventuras de Arthur Morgan. Aqui no acampamento de Coulter. Provavelmente hoje nós vai sair daqui desse local totalmente de neve. Hoje nós vai ter mais uma hora de gameplay. Quem assistiu, galera, hoje é a parte 2. Já teve a introdução semana passada. Estamos com a gangue de Dante Van Der Linde aqui escapamos de Blackwater, né? Chegamos ao acampamento Lamparino. Cara, vocês vão ver o decorrer da série da franquia, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa ali mostrar, apresentar, vocês vão amar. Eu já sou um veterano de Red Dead 2, né? Podemos dizer assim um jogador. Mas como eu posso dizer, como live trazendo, é a primeira vez assim eu trago o jogo para o canal, né? A primeira gameplay. Olha lá, momentos do jogo, a foto de Grizzly em montanhas. Eu quero fazer tudo. Vamos conhecer aqui, hoje vamos ser introduzidos a mais outros membros da gangue. Eu tô jogando direto do meu Xbox One Slim, galera. Às vezes o tempo de carregamento demora, que é direto do HD, né? Mas nada tira a performance do aprimoramento visual, gráfico do jogo. Eu também tô jogando todos os jogos da Rockstar, é um preparativo pro, vocês sabem, pro grande lançamento que vai ter. O próximo jogo da Rockstar. Simultaneamente também eu tô jogando outro jogo aí. Quem quiser só olhar no canal aí, playlist tá aí também. Ah, e não se esqueça, o pessoal que estiver vendo pela Twitch, a live ao vivo, peço para que depois curtam e compartilhem esse vídeo em gameplay lá no meu canal principal. Se chama Ronaldo Carlos Televisão Gameplay, beleza? Ronaldo Carlos Televisão Gameplay. Bom, estamos aqui hoje com o Arthur Morgan na região gelada. A região de neve, ó. Nós estamos no acampamento Coulter. Tem duas missões aqui para fazer. We're safe. Stay strong, Hosea. What about you, Arthur? You doubting me too? Never. Good. Duvidando? You know me, son. I'm just getting started. Once we get some money, well, they better send some good men after us, 'cause they ain't never. Ô, galera, eu esqueci de falar o detalhe. Conhecendo o jogo agora, quem não conhece, para cada jogador a experiência é única de Red Dead 2. Por exemplo, não é só as missões, a campanha principal que você faz. Também a interatividade, igual aqui, a primeira interatividade que eu estou dando com o Dutch. E até as falas, prestem atenção no campo de diálogos, que é diferente para cada jogador. Ou seja, o que pode ser igual para mim, o campo de diálogo pode ser outro. Eu falo assim, no mundo aberto do jogo, no mundo livre. Entenderam? Por exemplo, assim, eu tô aqui navegando no mundo, de repente, só dentro da própria gangue, no acampamento onde eu estiver hospedando. Já vou adiantar para vocês spoiler. Dependendo de cada situação do campo, as pessoas eles vão reagir de forma aleatória. Vocês vão entender o que eu tô falando ao longo
da minha gameplay. Igual agora, ó. Find us. What we need. Vocês vão lidar com situação no mundo livre. Isso aqui é o mundo livre. Thank you, son. Sem fora as missões. Que, ó, o Dutch vai interagir de forma única nessa parte do jogo. Isso desde o começo do jogo. O Oséia também vai interagir. Ó, isso aqui, ó. Com a Molly. Ó, no episódio passado, vocês lembram que a Molly tava na janela, ó. E aqui ela tá no livro, ó. Hey, Dutch. It'll be all right. Teve vez que aqui só nesse quarto, ó, pra vocês entenderem, não é complicado. Teve vez que nesse quarto que eles estão hospedados, na mesma cabana que eu tô aqui, o Dutch e a Molly, a sua esposa temporária aqui, teve momentos aqui que eu fragrei cenas, segredos, né, do jogo, que eles estavam brigando. E assim vai. E assim vai o jogo de forma natural agindo, entendeu? Isso que faz Red Dead 2 ser um jogo único, da riqueza de detalhes, que até a Rockstar não deixou passar isso. Como... Ah, não tem nada. Vamos ver como tá o John. Depois nós partimos pra missão. As cabanas calça essa é da gangue, né? Tá nevando ainda. O resto da equipe da gangue tá aqui. As mulheres, né? Okay. You're safe now. She'll be okay, Arthur. I'm sure she will, Mary Beth. Hello, ladies. Arthur? A Sete acabou de perder Maru. Hi. Mrs. Adler. Keep warm. All right. Keep warm. Just a few more days and we'll get off this hill. I hope so. How are you doing? Stay strong. Oh, good. It's been a nasty few days. I know. Ô, And we've Jake had ali. tough Hey, times Jack. before. We keep moving. Hi. We keep together. Saying Marston. all of you. Hey. How are you? Hey. Mr. Morgan. so good. Of course. Gonna be all right. Good enough. Vamos fazer a missão lá no impoverished, that he hath no oblation, Mr. Strells. a tree that will not rot. Vamos lá na missão dos homens. Vamos fazer essa primeira aqui. Taylor, there, Javier. Morning, Arthur. Aqui estão o Javier e os outros. How are you doing? I'm okay. Better than most. That's it. Try to stay positive. Okay, brother. Boys, Eu tô com vocês porque eu achei. Velhos amigos. Ó, Days on the lamb. uns dias difíceis. E vocês amarelam. From you, of course. Oh, Micah. I ain't Micah never seen tá so many long faces. I guess folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. uma festa, provavelmente. Funny. Sure. É. Ô, Billy. Ih, rapaz. Oh! Feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Parem. Agora. You fools! Todos Punch each other tocando um when ao Como outro. Driscoll's Quando eu name como o punch him. Chris, é quem precisa de uma bela You wanna sopa. sit around and wait for Querem him ficar to esperando ele find nos us? encontrar. All of you. We got Todos vocês temos trabalho a fazer. Come on. You sure Come on. about this, Dutch? Yes. Both been through a Pessoal, lot passam recently. por... We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is É a última coisa que a gente precisa é a escorregação pelo como Chris. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. Ele está aqui No, por causa da you're just gente. doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said Você sempre revenge diz que is a vingança é um luxury luxo we que a gente can't não pode afford. ter. This is the right call. Essa é a decisão Take certa. this. Tome isso. And this is about more E tudo than isso é por algo revenge for business. Agora Long de ago, tempos atrás. they Ah. were talking about trains. Clientes e detonadores. Eles vão para uma cidade mineradora, né? Always had good Ah, o information. laço. Eu ganhei um laço. And you think now is the right time to hit a train. Now you might fancy living on deer E você piss and talvez rabbit que... shit. Aham. I'm getting too old for that Estou ficando life. velho demais pra essa Mr. vida. Matthews, Mr. Smith,
Mr. Pearson. Would Mr. you please Pearson. look after the place? There are O'Driscolls about. Ok. Yeah. Southwest, right, Arthur? Yeah. You said Oh, aqui follow vai. the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this store. Tá nevando ainda, cara. Eles vão lá pra o oeste. Caraca, velho. Para de nevar, hein? What's that? Tracks. Horses, quite a few of them. As far as I can tell, the only fools out here are us and them. Onde nós estamos? Nós estamos aqui na região. Acampamento Coulter. Olha lá, está aqui. Opa, tem uma cabana aqui depois explorar. They must be this way. You good, Dutch? Of course. Listen, I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. Tudo bem. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Colm O'Driscoll. Não tem seu cavalo, sacane. Well, you love will die. This feud between you and him needs Watch to be out. put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, Vai acabar. others I can't forget. What he did to Annabelle, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, Yes, sim, matei. Ah, and I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this will end. já sei que isso vai Damn acabar. right, boss. Bom, vou comer o trisco. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must. Opa, eles estão ali, ó. Yeah, good boy. Yeah, that's it, boy. Hold up here. All right, boy. Vamos acalmar o cavalo. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ó o cavalo do Dutch, da hora. Good. Now, Mr. All right. We're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two, Vocês dois seguram essa posição aqui. let's go. Eu vou seguir o Dutch, né? Vamos lá, Dutch. Tem o próprio binóculo, né? Mas There they are. onde estão eles? That's definitely them. O Driscoll. I think so. Eu acho, como é o Driscoll, é ele mesmo. Onde ele vai? É uma cidade mineradora, velha. Você sabe, galera, que eles vivem numa guerra eterna, né? A primeira gangue rival que a gente encontra é os Driscoll, né? No jogo. Who's he talking to? He don't seem very happy. Caramba! Even? Seem to be. Should we go get him? No. Não, como pode esperar, melhor atirar Has alguns to get deles de lá. someone out of there. And
less fun to rob him and his score if he never finds out. Roubar ele e o dinheiro dele, né? All right, let's go pay our old friends a visit. Don't forget to grab that rifle from your horse. You boys be ready to pick them off from up Aproxime there. do cavalo e aperte E para ver suas armas. Ok. Quick, grab that. Peter, and let's get moving. Good. Come on, let's go. Agora eu posso levar duas armas. Foreside and go down that way, same as Mike and Bill. Like you said, revenge is a Ó, luxury we can't o Arthur é o braço direito do Dutch. Just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Alright, Everything else, including Colm, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Deixa eu ir na frente, Dutch. Vamos ver em primeira pessoa. Nossa. Tem que descer aqui. Oh, watch out. This bit's steep. Vamos ver o que tem lá no outro isso. Maybe I should take the lead on this. They're going to be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Calma aí, Dutch. Down through these trees, quick. Vamos pegá-los de surpresa. Stay low. Come on, follow me. Segura o G para um menu de armas, o GR para selecionar. Ah, isso aqui eu já sei. Ah. So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. We don't have time to debate this. What the hell are you doing? God damn it! All right, boys. Kill these sons of bitches. Kill every last one of these bastards. Vai. Oh, começou o tiroteio. Uhul, isso! Tiroteio.
isso, Arthur? I think that's all of them. Search the bodies. Strip everything we can from them. You recognize any of them, Dutch? Of course not. Colm doesn't give a damn about his men. All he cares about is numbers. If you can shoot a gun and ride a horse and kill without thought, you're in. Think how long. Dá pra segurar corpo lá, né? I imagine Colm doesn't even know half the names of these people. Keep looking! We need everything we can get off of these bastards! Saquear eles. Oh shit! Look out! More of the bastards coming out of the trees! Nossa, que violência. Oh, isso! Matamos metade do outro bicho. The cowards are running away! Good work, boys! Back to the camp! We'll get what we need! Oh, matamos vários. Dá. Ah, o tônico, isso aqui é da hora. We don't have time to mess around! We're waiting on you, Arthur. Arthur, get over here. Pera aí, John Dutch.
Dinamite? Não tem nada aqui. Good work, boys. Bom Now, trabalho. let's tear this place apart. Bill, you go search that wagon there. Mike, search that building. Legal. Arthur, you take that building to the left. All right, man, quick. Find those detonators, explosives, anything you can. Let's go. Opa, atirei sem querer. Desculpa aí, galera. Dinamite. Here. Aqui parece looks boa. O good. que acha, Bill? What do you think, Bill? Aqui. Looks fine. Parece boa, cheira bem. Smells good. Smell. Come on. Ah, Did we dinamite. get everything? Pegamos tudo. Think so, boss? Acho que sim, Found chefe. this on one of them. Achei isso aqui Thank numa delas. Obrigado. This is O mapa. Isso é Oh, perfeito. yeah. Ah, This sim, is interessante. This is something about the Tem a train ver they com o was gonna trem que eles rob. iam roubar. A Mr. Tal Leviticus Sr. Cornwall. Leviticus Cornwall. Now back up. Let's keep Subou os moving. cavalos, vamos embora. Ô, Leviticus All Cornwall. right, let's get out of here. Proud of you boys. All of you. Legal, legal. Not a man down. Good work, fellers. Not bad for some starving down and outs. They can pummel us hard as they like. But we will always get back up and fight. That's who we are. Out. Não tem nada pra cobrir os olhos da morte. Law. This is for life, fellas. Wait until we have John, Matt, Esperei só a gente ver Charles, ter o John, and Mike, Sean back o riding Charles with e o us, Sam I de volta believe. com a gente. Eu I acredito. know Eu sei que todos they vão will all voltar. be back. Well, you didn't get caught. Você não pegou o come, mas isso vai doer muito mais que qualquer bala na cabeça. Especially when we rob this train, too. Yeah, É, foi uma bela de uma recompensa, né? Onde que nós tá aqui nessa cidade? Elring Basin. guess we'll see about that. Oh, indeed we will. O mapa grande aqui da região da neve, né, Amparino? Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Ok, boss. Hold. All right. Dig in, Então, fellas. vamos Let's em make some frente. ground. E tá nevando, hein? Tá pouco de mascar. Hey, you see that fella? Ei, tá vendo aquele sujeito? Ele não tava no acampamento. Leave him to me. All right, we're heading back. Just bring him back alive. He could be useful. Okay. Tem que pegar ele. Persiga o Ilácio Otlisco. Vamos lá.
You got the wrong feller! Quem é esse cara? The hell's wrong with you? Where are you going? Shit! No! It don't hurt! Fica quieto, você vem comigo. Come on, I'm nobody, mister. Como você se chama? Please, please, you don't need to do this. Ah, sim, vou te levar. Aí coloca ele aí logo, Arthur. You got me mixed up with someone else. What's your name, boy? I don't know. Não sei. Don't know your Então name. você não sabe o seu It's nome. Kieran. É Kieran. Kieran. Kieran Duffy. Kieran Duffy. Bom, eu não I vou ain't gonna mentir. lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna É like. um lugar que você não vai gostar. What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you Então aconselho a guardar o save your fôlego. breath for screaming. No, please. Kieran Duffy. Come on, mister. Please. Cala a boca. I'm no use to you. You better shut your mouth, you little shit, or I Vai, will shut coloca it meu for you. cara. Tá nevando sem parar, cara. Oh, I think I'm gonna puke. Just let me go, please. Oh, God, please, no. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break every bone in your body. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Not one E more uma merda palavra mais, ouviu? goddamn word. Am I clear? Okay, okay. That's 2 bones right there. Ô Arthur, mete uma porrada nele, no Kieran. Duff Kieran. Ah. Novos membros da gangue, não é? Good boy. Ah, sala de cinema, vamos lá. Não para de nevar. Here we are, you sack of shit. Let's introduce you to the boys. Retirar Kieran. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Quem que é aqui no mapa? Dutch, Ozeia, todos na mesma câmera, Bill, Lenny, Micah, Xavier. You found a little shit. Achou desgraçado, né? Oh, Very good. muito bom. Welcome to your new Bem-vindo home. ao seu novo lar. You're real Espero happy que here. seja muito feliz. You want me to make him O que eu talk? faço ele falar? Oh, now Ah, não, we'll agora get só vamos some ver. eyes. Uncle,
Williamson, tio. Senhor tie Will, this maggot vai up deixar someplace em um safe. lugar seguro. We get him hungry. Vamos first. deixar ele I got a fome. saying, my Eu dei um friend. ditado, meu caro. We shoot fellas. Tirem As quem need precisa shoot. de chumbo. Olha lá. Save fellas. As need Salve saving. quem precisa de ajuda. Feed 'em. E alimente quem precisa de comida. We're gonna find out Vamos descobrir do que você what precisa. you need. I can't believe it. An O'Driscoll. in my O'Driscoll no town. meu Ain't no acampamento. Driscoll missing. Não, eu não sou o O'Driscoll, I só. hate that fella. Odeio aquele Oh, cabra. whatever you say, son. Well done, Arthur. Muito bem, I'm Arthur. sorry we missed Também out não on temos home. encontrado o Well, povo. there's time enough for that. Ah, bastante. Now, Agora eu I gotta preciso figure pensar out em um we jeito de can roubar get aquele that trem. train. Okay. Ok, Dutch. Mais uns dias se passaram, né? Uhum. Hi, Bill. Morning. How are you feeling? Como tá se sentindo? You'll be okay. Okay then. Vamos ver os outros membros aqui. Hey, Micah. Another day in paradise. How are you doing? Life is Good. Any problems, you shout out, Lenny. Morning, Arthur. How are you feeling? Not so good. Legal. E eu aqui, vamos ver o que o Dutch tá fazendo. One other thing. When you get a chance, send someone down the track back to that farmhouse. Okay. Vou voltar aqui a That fazer. poor woman's husband needs Precisa ser enterrado. O marido daquela cuidada, é claro. Is it safe down there? Just send someone sensible. Understood. Entendido. Oseia? All right. Dutch? Hey. Hey, Jose. Hey. É, não era bem essa primavera que eu estava. Vamos virar a página. Molly, Hey, how are you holding up? my love, Dutch, but I can't take much more of this. Não aguenta mais isso? O quê? We'll find a way off of here soon. Okay, Arthur. Morning to you. You all right? Hi, Dutch. Arthur. How are you feeling? Okay. Ah, o mapa que ele roubou. Ele tá... Galera, ele tá planejando um assalto ao trem. That's the spirit. Thank you, Arthur. Da hora. Vamos ver o que está escrito no diário. Estou profundamente preocupado com o que vai acontecer assim que a gente sair daqui. Encontramos uma garota, ou melhor, dizendo que coisa.
Stay strong. Cadê o Dave lá, o maluco? Hey. How are you holding up? Not good. Isso aqui pouca gente vê, né, galera? Ó. Who gets themselves eaten by wolves? I mean, really, who? I didn't mean to, Abigail. You never mean to, but you always do. Always trouble. Morning. I've certainly made my mistakes. Hi, Reverend. What's that? Oi, supposed to galera. mean? Hey there. Whatever you wanted. Hello. You are an annoying man, John Marston. You just shut up and get some rest. Vamos ver como o John Marston tá se recuperando. Morning to you. Hello. Abigail. Hello. How are you feeling? Okay. Nossa, cara, o rosto do John, cara, como All tá? right. Hi, Mary Beth. How are you holding up? I'm hungry and half froze, but Sorry, I'm all right. Mrs. Adler. Hey. Hi. Arthur, Ó o pequeno Jack. How are you feeling? all right, I guess. That's the spirit. Hello. Okay. Hey. Tilly. Hi. Morning. Hello. Cadê o Killian? Bill. Hello there. How are you holding up? Pega ele, John. Doing just fine. Good. I'll be fine. Over here. Hi there. Pera aí, antes de explorar aí pro Preston, eu quero... They'll come looking for me, you know. Well, maybe they'll come looking for those old Tristan Ah, boys aquilo, we Keegan. killed at that ranch down the way. Who was that? Declan? That Tommy? We didn't get as far as introductions. A gente não chegou a se apresentar. Killian. Good morning. Cold. E aí, Charles? How are you doing? Been better. We'll be okay. Okay, Arthur. Mark here. You warm enough? I'm freezing. Oh, then. You're warm enough. Você tá aquecido, Killian?
Vamos pra missão do Pearson logo. We're gonna starve to death up here, Mr. Morgan. We're okay. A gente tá bem. As consequências da gênio. Cans of food and a rabbit. For what? 10, Aqui 12 10, people? 12 pessoas. When I was in the Navy, Quando eles estavam na do marinha. not Não wish quero. to hear Ô, about what you Pearson, got to cozinhando, in the tá Navy, conhecendo ele Mr. agora. We were stranded at sea for 50 days. And you unfortunately Infelizmente você survived. sobreviveu. When we ran away from Blackwater, I wasn't able to get supplies in. Well, when government agents are hunting you down, sometimes shopping trips need to be cut short. We'll survive. We always have. Vamos sobreviver. If needs be, we can eat you. You're the fattest. I sent Lenny and Bill hunting and they found nothing. Lenny's more into book learning than hunting. Bill's a fool. O Bill é tonto. Unless those mountains are full A of não game ser that que want to tenha. read, ain't no wonder they found Enough of this. We'll go find something. Vamos encontrar alguém. A embarcação. Hold on. Ei, a embarcação servo. Here. You need Da some hora. meat out there. assorted, salted off. Miúdos. Starving Legal. will be Seria melhor preferred. morrer de fome. Come on, let's go. You can't go hunting. Look at your Você não hand. pode caçar. Listening to you two. O Charles Smith vai ensinar o Arthur a You can caçar. kill it. You need to rest, Você Charles. descansar, Charles. You think this is rest? Acho que isso é descanso. Come along. Vamos. Vamos lá, Arthur. Enquanto isso, o Dutch tá preparando o golpe do trem. Here, you take this. I can't use it. and you Arco e have to. flecha. Oh, you're joking. Pô, podia melhorar o arco e flecha, hein, cara. É sempre o mesmo começo do jogo até o fim, né? You're never too old to learn. I imagine. All right, let's head out. Arco. Charles Smith. Olha lá. How you holding up, Charles? I'm okay. Apart from this hand. Eu tô fora. Stupid mistake. Still bad? It'll be fine. Vamos in sair a day desse or frio two. intenso aqui. I just can't pull a bow right now. Sure hope I can. Never really got the hang of it. You'll be fine. So, you reckon we're gonna find Acho que a gente something encontra chill alguma that coisa ain't pra no matar just- que não seja um outro. There's meat up here. É for claro sure. que carne aqui. Pearson doesn't know what he's O talking Pearson não about. sabe o que Now the fala. weather's eased off a bit. They'll be needing to feed. We'll head up this way. Find some higher ground. Ah, tá pra Duquilha, né, o Arthur? Been a wild few days, all right. That ride north from Blackwater, getting stuck in the storm. Ficar preso na going out for tempestade. John, that thing with the O'Driscolls. You've had a lot put on you. I wish I could have done more. I didn't mean it like that. Just a lot to think back on. I still don't really know what happened on that Aconteceu. boat. Ainda não sabe direito, nem eu. Well, Javier told me a bit, but it sure weren't good. Estão subindo, montanha acima. Onde tá esses bichos? Servo. É pra alimentar a turma, tá morrendo de fome. Vamos lá, cara. Want everyone to know we're coming? See some of the ground uncovered here. A neve derreteu um pouco aqui, né? Ah, estamos perto do Lago Isabela. Come on, let's try this way. Keep your eyes peeled for movement. The winds died down too. That's good.
know when did all this bad, but if it's too strong, they won't move. Now, Aham. Oh, shit. Lago congelado. Hey, stop here a second. I see something. Como você sabe o Charles? There's deer been here. And recently. How can you tell? How can you not? Let's walk it from here. You're gonna need the bow. Don't leave it on your horse. The gun will scare everything around. Ok, vamos pegar o ar. Arthur, come on. Quiet as you can. Stay low and move slowly. You see the tracks? I think so. Maybe not. Focus. Você pode usar os olhos de águia para destacar. Rastro. Ah, isso aqui, ó. Ah, entendi. It's easier in the snow, but once you get your eye in, you'll be able to track nearly as well in grass and woods. Down there. You see him? Get that bow out, Arthur. Aim for their head or neck. We want a good, clean kill. Good shot. Now let's try for another. Peguei ele. Caça mais um viado. You just wounded it. Better go put it out of its misery. You should finish it with your knife. Ah, eu posso matar. There you go. Done. Okay, that'll do it. Matei ele. I think that's all we can carry. Okay, you pick up one, I'll get the other. You sure your hand's okay? It'll be fine once I get it on my shoulder. Eu esfaquei ele, viado. Aí, ó. Go grab the other one. Primeira caça do jogo, hein? Da hora, galera.
O meu cavalo, vem cá. Tem que pôr aqui em cima, né? Isso. Ready to head back when you are. Come on then. Let's head back. Nice work, Arthur. Should be enough meat here to keep us all fed for a few days. Nos alimentar por uns dias. I knew you'd be okay with that bow. Oh, watch it. It's easier when they ain't shooting back. É, o Arthur aprendeu a tirar arco e flecha, galera. Considering how things were looking a couple of days back, well, maybe our luck is finally on the turn. Seems to me we should be putting our effort into getting off this mountain now. Soon. People are still weak, and you've seen how snowed in those wagons are. They ain't going nowhere until we get some more thaw. You're probably right. And even if we do get off here, what then? We still have a big price on our heads. Tem preço pelas This nossas is a big country. We'll find somewhere to lie low. Dutch and Jose will have Você vai ter um plano. You notice how Pearson's had a bottle Pearson in tá his com a garrafa hand na mão. ever since we fled Blackwater? We get the camp cook 5 minutes. Aham, to Charles grab Smith é o his índio. dough. Cara, Charles He Smith é o índio do doesn't even acampamento. bring a crumb of food. Good that we Ele vai caught missão, more than certa one. missão de todos com We've eles. only been up here a few days. A cada We've missão a already gente vai got 2 comer more muito mouths to diferente. feed. One more. We ain't feeding the O'Driscoll a damn thing. Except Não, they a não can't ser salt it off Pearson was kind enough to give us. The girl. She has a wild look in her eye. Of course. Claro, She lost força. her husband, her home, everything she had. So what do we do with her? Well, once we get out of here, Depois que a gente sair daqui e conseguir se recuperar, a gente might have vai. family somewhere. Talvez ela tenha família. Quem sabe, talvez ela lide com o Driscoll pra sempre. I know who my money's on in that fight. He's weak, but that makes him much more useful. Maybe we can get to them before they get to us. What is it with the O'Driscolls? You ain't dealt with them? I suppose. Hell, we ain't run into them much the last 6 months. I guess because they've been over this way. I've heard a lot of talk about them. Well, we've been scrapping over scores with them for years. Big gang. Nasty sons of bitches. Their leader, Combe, and Dutch go way back. And not in a good way. É aqui que a gente vai cruzar com o urso, né? Watch out! Bear up ahead. Let's see if we can find another way around. He's got a lot of meat on him. We've got an... That's a bad idea. Real hungry. Have you seen the size of it? Back. Storms like this are the worst for animals that sleep all winter. Não vamos mexer com ele, não. Cut up here, off the trail. What are you doing? Look out! Ai, caralho! O Charlie foi abandonado. Ai.
Vou matar o urso. Quero matar o urso. Hey, Arthur. You awake back there? Yeah. Just thinking. We ain't ever talked that much, you and me. How long you been with us now? 5, 6 months? Something like that? You didn't expect this. What? Ai, caralho. Any of this. Blackwater mess. Being up here? Ah. Sooner or later, a job's gonna go wrong. Nature of life. I just thought you might have moved on by now. You want me to move on? No. No, not at all. Just... I know you could run it alone. No Caraca, velho. I Ali did na that for a missão. long time. I'm done with it. Always wondering if someone's gonna kill you in your sleep. I still wonder that most nights. I reckon you're okay. This suits me. Sure, I could fall in with another gang, but Dutch. Mas o Dutch. You know, Dutch is different. Oh, yes. Dutch is certainly different. He treats me fair. Most you do. And for a fellow with a black father and an Indian mother, that ain't normally the case. Ô, eu queria enfrentar o urso de novo, cara. Tomar no cu. Well, we need you now. More than ever. Good. And how long have you been with these boys? Why ain't you run off? Me? 20 years. 20 anos por aí. Since I was a boy. 20 years? Ó. Yeah. 20 anos com a Taught gangue? me to read. John, too. Taught me a few other things, him and Hosea. I'm sure. Dutch saved me. Saved most of us. That's why we need to stick by him through this. He always sees us right. How's that new horse? He's all right. He'll Não do serve for por now. enquanto. Ah. I appreciate you letting me Deixar eu take pegar time a with you Taima every naquela night. noite. She's a strong one. It's been as hard on the horses as on the rest of us. I don't know what Dutch would do if something happened to the Count. Same with Bill and Brown Jack. Ó, o Pigo, He's a Jack, drunk, castanho. miserable bastard, but he loves that horse. Eu depois eu vou, daqui a pouco eu tenho meu próprio cavalo, galera. Vocês I vão ver. tried to ride the Count once. Bucked me faster than a bull. Won't take nobody but him. Retornamos ao acampamento. Tá escrito aqui Pearson. It's good. Ó o Lenny, não é? I'm gonna hitch tie him over here. Brought some food back, boys. E não para de nevar, hein? Come on, let's get these over to Pearson. Thank you for showing me how to use the bow properly. I only showed you a little. Takes a lifetime of practice to master. Eu ensinei o básico. Well. Just drop it. Oh, carne fresca. Find a camp rat loitering around in the kitchen. Is that any way to greet an old friend? Ó, o tio não tá fazendo nada, só bebendo, né? Do my utmost to avoid. He loves me, really. It's his sad way of showing affection. No, it isn't. Now shoot, get lost. Agora só me dá, sai daqui. See you gents later. Aham. You got on just fine. Beijo. Charles is a wonder. Have a Oh, drink, Charles. boys. You earned it.
Jesus, what is that? Jesus, o que é Baby isso? rum, sir. It's the only thing. The only thing. Nossa, é só o que tem. Keeps you sane, it does. Mantenha a sanidade. É, parece ter feito maravilha por você. You go rest that hand, Vai descansar essa mão, Charles. Só mais um Mind dia. helping me with the skinning, Você pode Mr. me ajudar Morgan? com isso? It's easier if we do it together. É mais fácil. Skin you. You're always one with the jokes, aren't Você you? sempre tem que fazer piada, não é? Isn't a job for a man with a Não é burn hand. trabalho para um homem. See you both later. You skinned that one, did you? Dumped on the floor there. Ah, esfolar o bicho. Vamos ver em primeira pessoa. Como é? Com a faca. Primeiro animal que a gente tá esfolando, hein? Not too bad, Mr. Nada mal, Sr. Morgan. Yeah. They always said you were a butcher. You know, you could trade these or sell Vender isso em these praticamente pretty much qualquer any cidade. town if you're looking to make a Caso queira ganhar um legitimate pouco de money, of dinheiro, course. legítimo, Right é now, I'm claro. just looking to get off this mountain alive. Tô querendo sair vivo desta Well, montanha. if you catch anything else, Sim, bom, mas you pegar bring it to me. pode trazer para mim. É course. Thank you, Mr. Morgan. Obrigado, Sr. Morgan. Arthur Morgan's first decent bit of hunting. Vou fazer muitas casas para manter a base da gangue, né, galera? Run now. Everyone's got to do their bit to survive. Just make a good stew. Folk need it. It's been a tough few days. Os últimos dias foram terríveis. Poucos dias depois, você bloqueou o desafio de mestre caçador. Clique com o registro para mais informações. Finalmente só saí. Bad few weeks. Mas o Dutch, sendo do jeito que tá, ocupando, fazendo planos e Dutch envolve roubos e sonhos. Quem diabos é Leviticus Cornwall? Leviticus Cornwall. Now I see you're introducing him to your other passion. Ah, o Dutch lembra-se de me mostrar algum tipo de respeito, Sr. Morgan. Mind away, Reverend. Referente Watson. You're still here today? Já tá aqui então? Oh, yeah. É, eu te devo uma. And you'll pay me. E vai me pagar. For the moment, just Mas por enquanto apenas descanse. Arthur, Arthur, I think it's time for the train. acho que está na hora do Want me trem. to go? Of course I do, but É claro que quero mais. Olha só it's pra always você. ugly, Dad. It's just a scratch. É só um arranhão. Still, son. Fique deitado, Go filho. Abigail. Jackie, The boy wanted to see you, John. O garoto queria ver o John. he's seen me now. Or what's left O of que me. sobrou de mim? What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Acho que tava esperando ver um Bide cadáver. your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. Você é o idiot, seu Abigail. idiota, We Abigail. all Todos know it. sabemos disso. Now, Agora, railway. ferrovia. Bill, now you ride ahead and set the charge at the water tower. Na Just caixa before the d'água, tunnel. logo antes do... The problem. Why are we doing this? Porque Weather's estão... breaking, o we can clima leave. está se I thought we dando. was Acho que... Oseia, What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Oh, Even Hosea. you. But we need money. Everything Money. we has in Blackwater. You fancy Blackwater. heading back there? No. Não. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head É back ficar out escondido west. aí e voltar pro oeste. Suddenly we're about to rob a Quando nós train. vamos roubar um trem, Choice. que Have we escolha got? nós temos? Leviticus Cornwall's no joke. O Leviticus Cornwall, não é uma piada. Quem é Leviticus Cornwall? Ele é um grande magnata das ferrovias. Nossa, do açúcar e do petróleo. Well, how good for him. Que bom pra Sounds ele. like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is Senhores. time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Vamos roubar o trem então, Leviticus Cornwall. We're moving now. Eu assalto o trem. Tá caindo aqui o Charles, o Lenny, o Xavier. Gentlemen, listen up. All of you. According to the information so O Micah, provided to us by o Bill, é isso mesmo, todos, né? Já falei, Bill, Willis, o Tanque e eu. 3, 4, 5, 6, 7. Race spot there that should give us good advantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Whoa.
Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Puxa ele, comandar. Lenny e Xavier, vocês dois vão cuidar dos vagões frontais. Eliminar os quartos. Arthur e Mike, vocês vão direto para a parte de trás. Parece que viemos, vagão privativo, Sr. Cornwall. Se foi algum problema, mas nenhum se você se encontra. Vai estar tudo. Basta. Depois que o Bill explodiu, teremos que agir rápido. Sim, yes, boss. Ótimo, agora andem, rapaz. É isso aí. Estamos descendo morro aí a montanha. Montanha do estado de Ambarino. Nossa. Finalmente. É ótimo, não é? Ótimo, tá neve finalmente. One gets up here after us. Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell. Finalmente ainda amanhecendo. Arthur Morgan. Dia lindo, hein, cara? And what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Nossa, o jogo lindo, né? O mundo do jogo, ó, galera. Olha. Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. Puta que pariu! Caímos. We go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? Ai, caralho. Damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. Caiu com ele, chuta. We go back when I say we go back, and that's the end of it. Money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money. Once we work out how to cash them. Lenny, você me atrapalhou, cara. Shut up and get your mind on the job at hand. Come on. Coming fast. Easy. There's a water tower. Hold up here on the ridge. Whoa. Whoa. Hold. Is Bill there? Olha os trilhos do trem. You want to head down? See how he's getting on? Okay. Easy, easy. Yeah, okay, boy. You're all right, boy. A gangue, o pessoal, deixa eu ver. Tá lá na montanha. E aí, maluco? E aí, beleza? E aí, galera? Beleza? Eu tô com vocês aqui na nova. Eu vou roubar o Trent Leviticus Cornwall. How you getting on? Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said Ok, detonator. calma aí, Bill.
Mas só vai pra frente. Okay, this is good. All right. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Ok, Bill. Ah, ele vai explodir aqui, colocando dinamite onde nós roubou lá na cidade, no meio da neve lá. Onde nós roubamos lá dos outros quando nós no acampamento depois. Como chama? Catatal Ponte, eu acho que é aqui, né? Não, essa cidade chamada Hellrink Base. Ó, nosso acampamento tá longe. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. O train to left, Chico's Cornwall tá vindo. Okay, cover your Ok. faces. Train should be here any minute now. Colocar o quê? Ah, máscara. Oh, é isso aí. Gentlemen, it's time. Cavaleiro, chegou a hora. Uou! Primeiro grande assalto. Good luck, all of you. You all know what to do. É um grande magnata dono de petróleo, né? Vai. Uou, Levíticos Cornwall, tá vindo aí. Vai, explode, explode. Não explodiu não. Não. Oh, you have got to be kidding me. Where did you find that moron? You said it was fine. Come on! Vamos lá, come on. You know that? Temos que pular em cima do trem. Ah, não! Ah, o que eu fiz? O que eu fiz aqui? Olha, eu pulei. Oh, o jogo bugou aqui comigo, rapaz. Não, tá errado. Ah, deu certo finalmente. Pull me out! I got you. Now stop yelling. Arthur, help me! Yeah, you're okay. Now, let's go slow this thing down. Where's Javier? He's... Well, the others will get him. Let's go. Come on, we need to stop this train. Vou vasculhar todo o trem. There's another guard up ahead. You want me to take him? Who's going? Okay, I'll just deal with it.
hooked up the wire, but we won't mention that. O idiota não me espera! O idiota não me espera! Vai tomar no cu, cara! Tem que morrer uma merda dessa, porque não me espera. Como se não bastasse, tem que segurar esse besta! Esse retardado mental. Train. Okay, I'll just deal with it. Hey! Oh, shit, we got guns up. We got men on the train. Kill him now! Maquinista desgraçado. Lenny, vai logo. Meu chapéu desgraçado. Pegaram meu chapéu. Eu não vou, idiota! Puta que pariu! Eu vou matar esse Lenny. Eu vou matar. Jogo sacana, velho. Tomar no cu. E raiva. Got more coming off the train. There better be some money at the end of this. All these bastards must be garbage. We need the car at the back, right? Yep. Keep pushing on.
Doing good, kid. Where the hell are the others? Damn it! We're gonna get out of this. Oh, I know we are. Hey! There's the other boys! A cavalaria tá chegando. Tá chegando os companheiros. There's still more coming off the train! Good shooting, kid. I can see now why the O'Driscolls brought so many boys up here for this. Arthur, get over here. Calma aí, calma aí. Come on. You two all right? Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last Esse car. último vagão. Ah, shit. What are you boys O que vocês planning on planejando doing fazer in aí there? dentro? Listen to me. Escutem, não querem matar ninguém. Any more of you. I give you my word. Eu lhes dou but minha palavra, mas trust me, acreditem. we will. Nós iremos. Come on, Ah, boys. rapaz, Okay. You tá asked vocês for pediram it. pra isso. 5, 4, 3, 4. 2, 1. Seems our friends have Parece gone que nossos deaf. amigos não. Wake them up a little. Listen up. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, Vamos lá but you explodir boys isso. in there might want to take a step back. Seems good enough. Now light the fuse. Vamos explodir esse vagão. Here we go. Corre! Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. We want to Ah, rob your boss. finalmente saíram, né? Get on up there. Search that train. Calma aí, caralho! Uou, eu Look vagão at this principal. place. It's like a palace. Now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will you? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing Que é to isso jump aqui? on that train. He's keen. I'll give you that. Carta da campanha de exploração do petróleo. Lenite para Levíticos Cornwall. See if we Caro can Sr. get Cornwall, this ainda open. estamos esperando um pagamento de $2.000 para a fase inicial da exploração da reserva indígena Waipiti, Amparino, conforme acordo no contrato entre o Querosene e Coisa. Ao receber os recursos, nós estudaremos prosseguimento das fases 2 do projeto e mostraremos um relatório detalhado sobre nossos achados. Gerente de finanças. Just a Ah, pile legal. of papers. Bonds? I don't think so. Here, make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those.
Railroad contracts, invoices, blah, Vigente. blah, blah. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boaties ordered from Europe. Carta do Arquilau, Jameson para Leviticus. Caro Leviticus, obrigado pelo telegrama e por seu interesse constante pela empresa da mineração Jameson. Com todas as informações que você recebeu sobre má administração e dificuldade financeira da mina em Annesburg são simplesmente falsas. E eu aconselho a questionar suas fontes. A indústria do carvão é um tanto hoje. Por isso eu permaneço disposto a termos uma reunião de negócio para trocar ideias e coisas. Nossa respectiva graduação. Cala a boca, cara! Também seria um prazer receber em Annesburg para apresentar pessoalmente a mina e suas instalações associadas. Aguarde sua resposta atenciosamente. Arquival Jameson. Arthur, have you looked down the end there? Well, keep looking. There must be something. Você não para de falar, cara. How's it looking in there? Grana. Leviticus Cornwall, ele aqui, ó. O magnata do petróleo. Now, this looks like something. Um baú, o que tem aqui? Dinheiro, óbvio. Oh, yes. Títulos. Think I got him. Nice. Thank God. Come on. What did you find? These. Esses títulos. They worth anything? Eles valem alguma... Of course. Bearer bonds. Títulos ao portador. Acho que podemos vender bem facilmente. Muito bem. Well done. All of this. Train? O trem. Get it out Isso, of here. tira os daqui. Goddamn. Eles. What do you think? O que você acha? Eu não sei. It's up to you. A escolha é Kill sua. 'em, leave 'em Matá-los, here, take 'em deixá-los with you aqui, on the levá-los no train. trem com você. Just make sure they don't send Só no garanto folk que não after vou us, mandar ninguém okay? atrás. See you back at camp. Nos vemos no When acampamento. you get back, we'll be moving on. The Eu acho rest que vou of you, poupar eles, let's cara. ride. Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Come on. Move. We won't tell a soul, I swear. Said quick. If I hear so much as a footstep from this car, you'll end up like all your friends out here. Morreu nesse, tanta gente nesse trem. Leviticus Cornwall. Vamos lá. Não vou matar ele não, deixa eles ir no com o trem. Roubamos o assalto ao trem, galera. Leviticus Cornwall. Da hora essa missão foi. Agora é terminar de chegar e sair da neve, sair da estádio de Amparino e finalmente descansar na nova região e salvar o jogo.
Oh, Deus do céu. Rumo ao leste. Ao leste. Ó. Mary Pat. Acabamos de chegar aqui no acampamento calmo. Vamos tentar. Leviticus Cornwall. A gente tem dinheiro, o pior ficou pra trás. Conheço um pouco. Te falei, devemos montar um acampamento no Almirante Ross Shore, perto de Valentine. Diz que a gente fique longe de problemas. Ficar longe de problemas e tudo mais? Ok. Leve o Odeia. Eu sei que vocês dois gostam. Vamos lá! Dun, 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 dun. Opa, saímos da neve, galera. Opa, tô batendo copyright. Nossa, cara. Tô mandando dar direitos autorais, puta. Rumo ao leste. Estamos navegando com a gangue, né? Rumo ao leste. Olha lá. Isso aí. Lenny, Micah. Tenho aqui. Sim, boss. Depois vocês dois à frente. Garanto que não haverá surpresa. Eu, como garoto, apenas vá. Lenny, Micah. Lenny e Micah foram na frente. Estou com o Oséia. Calma aí, calma aí. Oh não! Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. Toca da roda. Let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You pessoal vai na frente. Shut up. I'm just saying. Don't say less. Take the wheel up. Nearly there. There. É isso aí, Arthur. See? You ain't so useless after all. Mentira que um velho vai aguentar a carroça desse tamanho, peso. Boa. What do you think? If they wanted trouble, se quiser sem problema. É o índio lá, o cara pálido, esqueci o nome, o águia afro. Pobres coitados. É. É os seus parentes, Charles Smith, olha lá. Well, get in. I'll tell you. Tambor de leite, é isso aí. Not too far now. Stay on this trail. O Charles está com a gente. We'll follow the river, then cut left inland. Yeah. So, yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. This is the heartlands we're going to. Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere.
How's that different from anywhere else? Ah, da hora. Maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more Moleste. complicated for the Finalmente saímos da neve. Onde nós estamos? Ah, nós tá indo aqui. benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking Fala about. bonito, aham. O mundo do Red Dead 2 não lembro detalhes assim, What tudo, happened to galera. your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did. When we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took us somewhere. É sério, Charles. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around O 13, mundo do Red Dead 2 I é just rico took de off on my detalhes, own. né? A vida selvagem. That was Isso about que é the da age we hora, found galera. young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem? Você está com calor. Você mostra pelo ícone do sol piscando. Ah, roupa intervene. We still heading the right way? That depends. Are we still heading west in search of fortune and rumo ao repose leste in ou oeste? virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Uma cidade Valentine. pecuária chamada Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Provavelmente sim. Pinkertons? Let's Pinkerton. hope not. And this place we're going. Wait, what's it called again? Horseshoe Overlook. Mirante Good Rocha place to Shore. lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like O caminho Dutch tá to lose longe his ainda ao head like that. acampamento. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so... well, I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. O que tá fazendo aí, ô Zé? Working on there anyway. Just some Come yarrow o foi and Queen. ginseng. Good for the health. Pela Better than saúde. that stuff you buy in Melhor the que as store. coisas que você acha em Yeah. loja. You can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay. Ok, obrigado. Você adquiriu algumas ervas. Essas podem ser consumidas para repor as suas bases, usadas para cozinhar ou criar itens. É possível encontrar uma variedade de plantas em todo o mundo. Colhe-as para aprender suas propriedades. Ginseng americano. Da hora. Mil folhas. Estamos quase chegando. Ah, não dá pra descer da carroça, tem que continuar.
Head in there and follow the track for a bit. Thanks. Obrigado, somos nós. Hey, slow up. I'll jump on. O Xavier tá de escolta. Novo acampamento, aí sim, hein? Estamos chegando, galera. Here we are, gentlemen. Home, sweet home. You weren't wrong, Jose. This Esse place lugar é perfeito. I hope so. Isso aqui sim. Cavaleiro, nós sobrevivemos. have survived. For now. Ah, Mirante Roger Shore. Agora é hora de prosperar. Eu e o Arthur estávamos prestes a prosperar em Blackwall. Estávamos quase conseguindo algo. Então Mike colocou todos vocês contra a balsa e aqui estamos. We have all made mistakes over Nós the years, cometemos Jose. erros durante esses anos, Every Oséia. last one of us. But I kept us Mas eu together, nos mantive kept us juntos. alive, kept the nooses off our neck. Oh! I guess I'm just worried. Acho que só I estou ain't got that long, preocupado. Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we're Eu stuck também. east of the Grizzlies and out Red of money, Chris sem dinheiro? and a long way from Bem the no dream nosso. of virgin land in the west. I know, my brother, but we are safe. We make a bit of money here. Then we move again, head out around them, be west of Uncle Sam. In a few months, Mirante buy Roger some Shore. land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. O mundo a explorar, mil maravilhas. I'm going to head into the local town and, you know, see if I can Oh, strike up a little Strauss. business. Eu consigo fazer Of alguns course, Herr negócios. Strauss. Of course, Sr. Up Strauss. for robbing banks Eu to vou roubar use bancos a Ciotai. seems more dignified somehow. Now, everyone, Agora todo mundo abaixa as ferramentas por um come momento. on, gather round. Andem juntos e rápido. I know that things have been tough. Eu But sei. we are safe. Mas estamos seguros agora. Estamos And we are pobres far demais. too poor. So it is time for everyone to get to Ah, work. então é hora de Get todo to mundo work, trabalhar. stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off Ah. when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what Saia e you veja o can que conseguem find. encontrar. Uncle, Reverend Swanson, no Reverendo more Swanson, chega de passageiro. It is time for Chegou a hora everyone de todo mundo trabalhar pelo seu to earn sustento. their keep. There is a town É uma cidade não muito longe pelo caminho. No nome Valentine. Town, all mud and morons. Rolando e if I remember bocós, pelo right. que me lembro. That seems a decent place Vai ser to um lugar start. decente pra comer. We need food. E precisamos de comida. Real food. That means every Cumprir. day. One of you. And remember, whatever it is that you find, Quem camp. doe dinheiro e itens de valor no It's acampamento para acumular munição, comida e outras Now be mantimentos. sensible out there. Olha, sejam sensatos. Girls, have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. Obrigado. Totally ready shortly. Vocês dois Put you over here. colocamos você aqui. Tenho certeza que tudo vai ficar bem, senhor It Clinton. should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my Tudo money. pelo meu sustento, né? Well, Boa. you can always make more money. Fazer mais dinheiro. Pelo temos Miss Jackson, certeza. I've seen shit with more Durma-se, barbeie, troque de roupas ou armas no seu depósito desse boa barraca. Legal. Capítulo 2, Mirante Roger Shore. Agora começa o jogo de verdade, hein, galera? Eu acho que eu vou terminando por aqui a live. Vamos explorar aqui, fazer a barba primeiro. Umas semanas depois. Eita, pô. Got off the mountain. Saímos da montanha, Rode east into rumamos para o some leste. enough country Terra called bastante the bonita, Heartlands. chamada Heartlands. Ain't been this far Fazia east tempo in que não many ia years. tão pro leste assim. Dutch seems a little better. Dutch parece
His eyes are sparkling Os once olhos more. dele estão brilhando de I novo. can E see he's thinking a little posso ver clearer. que ele está pensando. I think we all feel a little happier. Despite of Blackwater. Apesar de Blackwater toda aquela confusão. Arthur? Arthur, Oséia. Calma. Quite a day. Vai ser um dia e Let's tanto. hope so. Espero que There's sim. a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Bill, Charles, Xavier. and Swanson found Swanson encontrou alguma down coisa at the train na station estação. by the lake, apparently. And Strauss came back with O that Sr. Strauss creepy voltou com little aquele smile on sorrisinho his face. assustador na cara. I'm sure there's a whole list of Tenho certeza que tem uma unfortunate lista de East Force infelizes que ele vai só pegadinho. Thank you. Obrigado. And you? I'm gonna read a book. Vou ler um livro. Arthur, my boy. Ei, Dear Touch. boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You Sempre... always Isso aqui que é as interações do acampamento. Losing Dona. it now. Good day, Mr. Morgan. Susan! What would we do without you? Turn feral, I imagine. Just know, we're grateful. Okay. Don't kill that O'Driscoll boy just Não mata o yet. O'Driscoll ainda, a We gente... need to get something out of him first. I ain't promising nothing. Okay. Okay, I'll catch you later then. Oh, Killian. You're Arthur, right? My name ain't no concern of yours. I'm hungry. I don't give a damn. Look, you seem like a decent feller behind it all. Then you ain't a good judge of character. Yeah, well, we'll leave it there then. Oh, you choke on it. You're a fine example to these young girls, Abigail. Oh, you're in one of those moods. Olha o que acontece se a gente provocar. I've had better days. Morning to you. Hang in there. Morning, Arthur. They look up to you. All your experience. What are you trying to do? Learning Can from anybody the spare me best a in the bite? business. This ain't even worth the energy. Tomar café, né? Vamos fazer a barba. Have a lovely meal, folks. Morning. Hey, Well, can't sit here forever. John. All right. You can just sit, you know. Olha que legal isso. I think so. You'll be back on your feet in no time. I sure hope so. Yeah. We need you, John. Okay. Vamos fazer a barba, cara, velho.
Vamos ver. Que roupa nós temos aqui? Oi. Oh, não, a 7. So damn weak. I'd kill myself too. We both know that ain't true. We both know the bravery is in the living. I don't know you very well, but I can tell you're brave, Mrs. Adler. I really can. A Abigail tá ajudando a S, Adler. Nonsense. You're about the bravest woman I ever met. And that tells me you got the courage. The courage to live. Yeah, I hope so. I really do. I know so. Excuse me. Isso da hora. I'm always around. If you need someone. Gonna be a good day. Cara, tá pra interações aqui no... Mrs. Adler, Hey, how are you holding up? it's like a nightmare I can't wake up from. It will get better, Mrs. Adler. Okay? Hey, Lenny. Hi there. Vamos cortar a lenha aqui. Esse é o momento da nossa baia, a nossa honra. Isso, Arthur. You okay? Hey there. Hello? Vamos dormir aqui? É, 8 horas. There he is. Herr Morgan? Vamos ver o nosso diário. Cavalgando Coulter. Parece que o Comel Trisco teve a mesma ideia que a gente. Ela estava se escondendo aqui em cima, fazendo reconhecimento de um trem que ele ia roubar. Tapamos com alguns dos homens e coisa, já que coisa. Então, com o touch, nunca fomos parar.
A gente pegou um dos homens dele, o desgraçado não coisa. Essas semanas foram bem agitadas, mas a gente ainda está vivo. O Dutch sem coisa. O Dutch tanto conhece, seus planos envolvem roubos e sonhos. Um servo. Finalmente a temperatura subiu o suficiente para a neve e o gelo derreter. Saímos da montanha, arrumamos para o leste. Escolhemos uma terra bastante bonita chamada Heartlands. Fazia tempo que já não tão leste assim. Você parece conhecer. Está chamada Valentine. O Dutch parece ter melhorado um pouco. Os olhos dele estão brilhando. E posso ver que ele está pensando de forma ilustre. Apesar de coisa, um pouco mais feliz, apesar de preocupar toda aquela bagunça. É, galera, eu acho que eu vou desligando por aqui. Isn't it good to be out of that goddamn snow? Why are you so chipper? We're gonna be good. We are gonna be great. Faith, my son. É, meu filho. All right, well, I should be getting on. All right, then. Hi there, Jack. Oh, uma coisa que pouca gente já vou fazer, galera. Olha isso aqui, ó. Ó. Yeah. Fica perto do Dutch. A reação dele, ó. A bit of space here would be nice. Olha os olhos dele, ó. Sorry there, Dutch. Olha que da hora. What is it with you? How dumb are you? Calm down. Another bizarre attempt at camaraderie. How you get on out there, Mr. Morgan? Fine. What's it like? It's a decent place. Lugar de ter comida pra comer. Fools to rob. We'll be okay. As long as we don't linger too long. We sent Micah and Lenny out Mandou to Micah e West Lenny. to see what they could find. Good. And we're gonna need to make a decent bit of money if we're gonna get out of this hole. Oh, I know. Tá vendo as interações, galera? Vamos uma na cara do Dutch. Peraí. Eu gosto disso aqui, ó. Vamos. Grow up. Ai. Think of the boy and make plans. Wish John was... I care about him. Damn fool that he is. I know, dear. Stay calm. Jack needs you calm. Always good to see you. I just want to turn in. Sometimes I think about the old days. Seems a lifetime ago. You've made a career out of staring into space, ain't you? Do I look like I'm in the news? Olha aqui, ó. Tá pra jogar com Lenny. Olha que da hora. Lenny? Hey, Lenny. Arthur. That knife's sharp enough, ain't it? Depends. Olha que da hora. Why? You feel lucky? Do you? Oh, before me, at least 6 generations were born in chains. And for the last 3 years, I've been running from every lawman and bounty hunter west of the Lannahechee River. So yeah, I feel lucky. I'm the living embodiment of luck. That is one way of seeing things. Uma maneira de But I'm encarar. also Tá vendo isso skilled. aqui, galera? Pouca And gente in sabe this isso aqui. game, you got to have luck Tem. and skill. And stupidity. The Outlaw's Trinity.
Luck, skill, and just a dose of Sorte, stupidity. habilidade, uma Come boa on. You ain't dose. too old and too slow just yet. After you. As you wish. You know, we should head back up that mountain sometime and make Jenny a proper grave. Something nice. Oh. Ooh. Keep it loose. Lenny Summers. You got your bandages ready? Vamos ver. Nossa, cara. Ooh. Ganhei. Good for you. Wish I could say the same. Ugh. Don't get smothered. This too shall pass. Vamos lá apostar. Ah. Ah. É ruim, hein, você, Lenny? Now, let me see. Let's go. Come on. Cara, que jogo perigoso. Ooh. Shit, knew it. I don't want you to lose a whole hand. Olha a cara do Art. Here. Now, watch me. I want to keep some fingers, so I'm done. É, foi da hora. Evening, Arthur. Good book? I'm taking a moment, so don't you start. Okay, well, let's talk more later. Okay, Arthur. Hey. Oh, hello. Good evening. Primeira noite no acampamento. Why have you got a guilty look? I don't. Uh-oh, Dutch is thinking. This can't be good. I'm just impressed you're stringing entire sentences together. Or maybe you're just staring blankly for effect. What's got into you?
Either way, it ain't getting us nowhere. Ungrateful bastard! Oh, sorry, Dutch. Toma uma fumada na cara, Dutch. Don't mind me, Dutch. É a hora. Look out! Gentlemen. Feels nice, yes? Vamos ver as conversas do acampamento. You know, I never came to America until I was a man. Well, 17. We grew up quick in Vienna. Perhaps too quick. By the age of 12, my brother was beating night watchmen so he could steal some bread for us. My little sister Anna, she was sold into servitude by father at the age of 9. He cried so much the day she left. Me, I had health problems, so I got sent with my Galera, vamos descansar. to the New World. E eu vou desligar a live aqui. Já exploram demais as coisas do acampamento. Aí não, vai explorar Valentine no próximo dia. Ai, ai. Hosea. Morning. Now, one that sounds sincere. Miss Grimshaw. Morning, Arthur. Well, how long you gonna keep me like this? Huh? Did you send someone with the ransom note yet? Cala a boca, Kyrian. Why are you so close to me? Apologies. I hope no one ties you to a tree one day. Vamos ver aqui. Salvamos. Então é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. A gente se vê na próxima live de Red Dead 2. A gente vai explorar